ɛdeɛn ɛna yɛbɛsua bɛma mate o yeah you know what yeah Josu Jagri member pressure kakranto abena oh esi GDA bakan say English kasem but so there GDA I say believe odo love and that's all hope GDA ye faith okay odo okay. Love and that's all hope. Oh wow. It you know 60 unya 66%. Oh I see 89 that be 95. Oh yeah agama me fa ba ko nkan o de be ka me ho asam no mmofra na nkwada o say mmofra na nsan nkwada oh nkwada Pero make. Is it ekwapem taye mofra ni abofra ye ba kokora na mofra nkwada ye mese ebno achim asante ko ayu e be fansa mativeda se na ene Jagri ye na wode bai Sɛdeɛ kanini obi bi say ya kan wa happen ye say abodo obi sande abase ye mekire man ntiase abodo ye cereal anase eburabusuan bi ene yede ye yen Ghana ha se ukọ enkankan atimpoku senchi akosomoni ade a abodo ewo ho kira kronkron bible mu nso abodo wo ho na cereal na omode ye na enye enu bi na yede eye wo he na akinye bi anu se abodo ye aduane a yede cereal ye eburabusuan no eguahoro bebre atoko eyu no ne ade nyina ntina abodo ye ebrubi aduane. Okay. Na abrantie de se no ba so we kwesimafo se efri aduonu akopem be se aduasanan obobra na ontie hwe ene unya example no pa obobra na ontie hwe utunu fo mfa just akanani ansa English ni say stage odaseni abrabo mu no biaye teenager obi a esona samkra mumzo bibiri na nso abrante de akokoduro ni ojam kro ordinary basis ni ya na sini enchi ya no wasan na tiaba na wo abna ababa wanzo so wo hu a ye be ma wasan me da ko bia o ba yesi Sɛdeɛ watch abrante mu ababa wanso fall within sa category age group na wonani ye den sa de so mo nteka sa wonya tesima kosa odu ye level na oni ayo nyina de se o debe easy enkasa kosa bro na obi be ka sema o se watumi abono moden akan kine agu ne sa watumi sa sem eno mo mpa de me wo newsroom na kasa me de emfia pa ne begu wachi na owo ye adepa obi atumi ewu se yakasa obi atumi aye bibia na kese otu hu anamon ode opepa ani nsinye na etu sa anamon watima na antifree yako Burkina Faso dia wayadio kagdi bese 1984 on antifree Burkina Faso eba beduru ha effort ode ahoden ene tu sa anamon Misiami nyame hu ye mombo ma entama misiami yobi ode ahomase ne ko anaze wanu maduru na obakasi ebi a osheda nipa bebre 99% answer no be free mo no de ye a onya ya nko ndi onipa free mo yengaze watimi ewu ana watumi abono watumi bona sum watumi abono mo de abono say ye okunpapa de say be a boxing ring mo watimi abro no nhihye emrada ho otu ho anamon na one ko boy no manjasa abomani adi ncho nimu nyina mvazo kasa papa because enwie ni papa mu no one said that na went to one among okwaso kwakudi ngunim and e bia Barcelona ahye no ndi engaze Manchester team adi ncho na akra dementia ye adwinimu ohaw
a ma awurefri bebree eba enkanka onyi epeja kosoro bu okra no onyi bebree ne momo sebe yare nti obahwe no na adwen ayemre kakra ode to asisi ya osimi hu ye me nua pani bi socks na obesha anza na wajambabo akwa asoro no wahwe ne yire akwa na ohye mbabo no za guguru okoduru asoro na no bibi ya nzo ya socks ne zabi dementia kakra ya de enade ni bisia sɛdeɛ ye kano nie na yesi obi di we bia to Facebook ko se aba ye Dixon Asante o se ababa wa e won twetwede ntwetwede okoka ha na wabeka ha koka ha na wabeka ha na ni so sisi ebinum kra eya relationships no tafraje Ochingakra. Oh, okay. You are careful about it. Oh, want to do say okoka o do tikobo ha o do on traffic. Okay. English is on stable. Matthias, esi me da se. Jagri Boaz me da se.